bana ba modimo ka tlhonofatse a bule mo di Bible tsa rena ngola we dila Peter 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 from verse 1 we fitla verse 7 modimo ka tlhonofatse re kwele re le mo gae ba bang khale re sa le bone re modimo ka tswa le dira ga botse bana ba modimo le fa matla amen 2 Peter chapter 3 verse 1 fitla verse 7 re sa thoma jwale modimo ka tswa le leng yona ba le kweditse bala ka mokgwa barategi lengwalo le isheti ile la bobedi le ke lengwalo la go ka mangwalo a mabedi a ke rata go tsoša kgopolo tshekegi ka go eletša gore le go pole mantšu a boletšwego ke baprofeta ba bakgethwa le taelo ya morena mopuluši ye e letletšego ka rena baapostola ba lena sa pele se le swanetšego go se tseba ke se mitleng ya bofelo go tlo tswa bakweri ka dikwero ba go ya ka tsela ya dikganyogo tša bona e tlo ba rego dikai tša ge go thwe morena o tlo boa gobane e sa le mola botate ba ithobalela le lekolo dilo ka moka di sa dutse le swana le tša mathomong a tlhogo batho bao ba dira ka bomo ge ba sa tlhate gore go tloa kgaleng go dutse go ena le magodimo le lefase la go tswelela le tšwa metsing ka maatla a metsi ka lentšu la modimo metsi ao a buša a peša lefase la mehla yela mme la bona magodimo a mehla yeno le lefase la mehla yeno di thekgilwe ke lona lentšu leo di sa lotolwa wa tloba wa tla mollo wa letšatši la katlholo la go tloloba ga batho ba banyatši amen re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo a rena halleluja amen re tswela pele bana ba modimo jaaka re batle mo lentšu la modimo ka molaetša wa rena wa mo gae o le go tsebang e no ba lentšu la modimo then re bolela ka climax of prophecy a re tsweleng pele jwale re bolele ka molaetša wa rena wa thubero no re ke badudi ba lefase la boraro the inhabitants of the third world amen so badudi ba lefase la boraro the inhabitants of the third world re tlo bolediša bana ba modimo e gona mo re badile gona mo ke mo ke dira re di tlhokomela jwale ka barapedi amen jwale ka barapedi re thoma go lemoga re bophelo bo ba rena ba bokreste bo bebele e nyaka re bophela a ile ba bophelo ba o tlo ba batho ba go loka mo lefaseng le bophelo bo ke bona bo pherelang lefaseng le re yang ko lona because re a ko lefelo la semoya lefelo le lekgethwa and a gone ntho e sebeng e kgethwa e ka go tsena moo jwale gore re qualify go tsena mo lefelo le nyaka gore bophelo ba rena bo loke re sa le moo ke yona ntho e dira re kgone go matcha lefelo leo otherwise re ka se kgone go tsena fao so e ra ka mantšu a mangwe bophelo ba rena ba bokreste a e jo ba taba ya di-morals maitshwaro a mabotse a setho which are wrong but go na le tlholego le kgolo go na le maikemišo a magolo a gore mokreste a phele ka mokgwa modimo a bolelang because bophelo bo bophelang today ke yona passport ya gore o ya kae now a ke no bolela ka tša motlha o tlhokofetse kore le ge batho ba ka se tlhokofale ka mokgwa wa go felela ke age go a šala ba bangwe o le mole lefase le morero wa lona o tlo no ema ka moka and go se no ema ka moka a ona jale go se go be le lefase le re ya mo lona jale ke lefase le re o fetša go sa feleng ba rena mo lona jale lefase leo a le no tsenwa fela ka gore o tlhologela go ya fao go ne le standard quality ya gona ke bophelo bo bophelang amen jale ntho e re rerang today a eno ba taba ya go thuša motho mo lefaseng la mehla ya jwale ke ntho e le gore e lokišitša motho wa ekwang a e dumelang for lefase le letlang amen ke yona passport ya rena jale a se preacher ya hao a se kereke ya hao a se moruti wa hao wa tlo go kgoniša dilo tšeo ka moka tsona a o bolelela ba raši ba phuthego ga tswa ko Pretoria pleke ya boketeketa a ba tsena a e tlo šoma ka mokgwa o everything e bolelwa mo ke go leka go bontšha bana ba modimo mohuta wa bophelo bo modimo a o tlo bo amogela mo lefase le re ya mo lona and ke yona token ya rena gore ge re ka sebe le bophelo bo
la pile ra taba go le fast le bibele le bolelang e padi le duma go tswa tlono fa jwale be kino re bolele taba yeo ga nyane fa jwale bophelo bo phelang e seng ka baka la ge batho ba o lebeletse kore bophelo bo phelang e re o bona le sa o bone go na le bophelo bo o le ntho e dutse ka moara gago ye o le ka go ya achieve jwale ka motho that thing ke yone e bolela ona o ya kae ge bophelo bo feta Yes. o ya ko modimong goba o ya ko tatlegong na because ke yona ntho e go tiisetsang ka tša ko pele ke re ba re tumelo ke botlhatse ba dilo tše le o di sa le ko pele jale tumelo a se ya go bereka go solvana le mathata a re na le yona ane jale no e berekela dilo tša ko pele jalo tša ko pele re rata go bolela ka dilo tša bo sa feleng amen and then jale that is why le kwa re bolela re a re boleleng ka borapedi e seng ka mokgwa wa gone jwale e seng ka mokgwa wa bophelo ba gone jwale borele ka lefelo le la re ya mo go lona lefelo le barapedi ba nako ka moka ba ya mo lona le gore go tšea eng moprofeta gore ga bolela molaetšao gopolo le bana ba modimo ke hwetša mo molaetša wa the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride amen so ke mo le tlo hwetšang tabe ke bona re approach ka mokgwa wa motho mongwe re ka e bolela mo le gore mang le mang le wa fetša go sokologa ka kgona go e kwa gore go diragalang ka mara leeto la borapedi bo a ile ba o yo phela ga botse le baagišane bana ba modimo o ka phela botse le baagišane ge o ka se phele bophelo ba standard se se nyakang ke modimo bophelo ba hao e seng polelo ya go tlhalosa ka mokgwa o tsebang baebele le ka mokgwa o ratang batho bophelo ba gago bo le bo tla bo mešana ke modimo gore na o bophete ka mokgwa bo nyakang na ke bona bophelo bo le gore ge bo le ka moara motho o molomo ke bona bo mmolelela gore a ka tsena o ba ka se tsene na jwale ke le go bolela ka badudi ba lefase leo la boraro lefase leo re ya mo go lona because go na le batho ba tlabe ba dula mo go lona and badudi ba gona ba mo lefase le re le mo go lona ga jwale mare ke batho ba bolela ba preferela go ya ko lefaseng leo modimo wa kutswa tlholo fa jwale lentšu la modimo le re ruta gore a go ne ntho e ntshwafa bebele re ka moka rena tumelo ya rena ge le bala mangwalo e re agisitswe mo godimo motheo wa baapostola le baprofeta ka mantswe a mangwe e ra gore ntho e ngwe re bolela re le barapedi a e thome go kwa ke batho ka nako ya rena ntho e baprofeta ke kgale ba e bolela o ka bala mo baebeleng baebele e na le polelo ye one ye e bolelang e thomile e bolela ke baprofeta ya tla ba bolela ke baapostola gona mo re balang gona mola brother le sufi ge le ka re balela ntho verse 1 le verse 2 le tlo go Peter botlanka modimo ga etiša kgopolo ye re tlo bolela ka yena today o re taba ye a se ntho e no direga fela ke ntho e be e tshwere ke baapostola pele e tshwere ke baapostola modimo nae o tša baprofeta so gore rone le one message throughout the Bible o modimo nanya mo tliša batho ba o phela lefaseng ba bona a ba atliša attention ya bona motho gore bonang ntwe le a phela o mongwe mo phela ka nako ya gaga mara se ka la lebala bonang selo ke se tla ba šiba le batho ka moka ne ba re ge ba phela mo metleng ya bona ge ba fetša go dira borapedi ka mokgone modimo na re ba bodire ba go ga di areka ba sone ba dira ditlhabelo ba go emiša matšatši ka moka bona ne ba dumela one thing ba dumela taba ye re e tshwere mo lekgono ya gore na morago ge bophelo bo fedile bo go iwa kae go na le mo sone re ye gona a re a lebelele tša lefase la ka keng jale ke re bror a re balele re tshware gona mo mantso ao bana ba modimo barategi lengwalo le e šetše le la bobedi le ke lengwalela go lona ka mangwalo a mabedi a ke rata go tsoša kgopolo tshekere ka go le eletša gore le gopole mantšu a boletšego ke baprofeta ba bakgethwa le taelo ya morena mophološi ye e le tletšego ka rena baapostola ba ledi amen gore le ge re rapela mara reno re se ka lapela le ntho e se ka tšhabela dikgopolo tša lena ke rata go tsoša kgopolo tshekege I would like to stir up your pure minds. Ke le bontšhe ntho nngwe taba ye ore taba ye e tlhatsola mo plekeng tše pedi ore thomile pele a tlhatsola ke baprofeta ke batho ba Old Testament ka moka bona ba hiboletse and then jwale ya tla mo metleng ya go phela baapostola ore le rena modimo a re fa taelo ya yona gore re le botse yona taba ya gona ke yona ye ya re gona le mo bana ba modimo re yang gona and lefelo leo bana ba modimo le re ka dira dilo ka moka ra thaba ra kopana
go na le equality of life yo se le phele Yes. na bophelo bo a se ba le ka go khatla batho ba go kereke lo ka se ba khatle ntwe e bole dikudu go na le a life that will qualify you. Amen. Ke bona bolete bo modimo ke tsela ya modimo ye modimo a le ka go botsa batho ba go phela dinako ka moka gore taba ye le sontse le tlhokomele le phela le tsewa re ge o ka tloa mo bophelong bo is either ka baka la lefatshe le fela goba go fela ba gago bophelo go na le lefatshe la boraro le re ya mo lona le le o ka se tsena mo lona ka baka la re bo tsena kereke e feng o ka se tsena mo lona ka baka la re bo rata o dirang o tlo tsena mo lona ka baka la o phete a certain type of life mara a re lebelleng ka Bible gore tle re gone go dudisega mo tabeng eo. Jwale gore I like to stay up or ke ba le mo ka swa or this second epistle lengwalo le la bobedi le ke lengwalo la lona beloved I now write unto you in both which I stir up your pure minds by the way of remembrance. Ke le ka go tsoša gore I like to stir your pure minds go tšea motho wa a pure mind go kwa taba o re ke rata gore ke tsoše ke le gopotse ke le tsošološa mo dikgopolong tša nna tše di leng pure bele mohuta wa motho o ka kwa ntho le bolelang a ba kwa re ntho ke ntho ya serious ke motho wa ba le pure mind le tshwara bana ba modimo ke mohuta wa motho o ka kgona go kwa lotsa o tshwanetse batho ba bangwe go iwa dikerekeng ka mabaka a sa tshwaneng mara ke mohuta o tee wa batho ka ra batho ba ya marapeding mo ba rapelang gona o ka kgona go kwa dilo tšeo dilo tše ke dilo tša nnete di khetha ke a certain type of mind o bitsa ke a pure mind o re le batho ba ba mohuta o wa kgopolo o ke bona batho ba ke nyaka go bolela le bona ke le ka go ba bontšha gore mo kgopolong ya lena a re mo kgopolo ya lena e fodile ka re ya bontšha lefatshe la borena le latlhegetse ke tlhaloganyo ya nnete ya go lebelela dilo a go tšee nako gore o ka kgona go bona gore o ka gotša motho a senya selo ka mmotsa gore ntho o e senyetsang e ke selo se tshwene se thuša setšhaba se ka moka o ta e kwa karabo ya ona re karabo ya se ka karabo ya tshwanela gore lefatshe le re le khwetse le corrupt re tlo le tlogela le corrupt ka mantswe a mangwe o se kwa ntshola ntle se ke tšwele pele ka taba e ka re a o ne ntho e re ka e lokisang re le khwetse le senyegile and a go ne le ntho ka dieti ya go le lokiša bjale re le se re senye wa bona a se kgopolo ya nnete ke kgopolo e le gore e amogetse gore bosenyi bo swantse go be gone bjale monna o motlanka modimo ka re agistwe mo godimo a motheo wa baapostola e kwa kgopolo ya baapostola o re ntho ke le motsang yona ke ntho e re e amogetse go tswa ko moreneng jwale wa e tlhalosa mo ka mantso a bolelang mo diversing tse re di balang fa bana ba modimo o re sa mathomo ye ke rata gore ke le bontšha yona o re metlheng ya bofelo na ntho e bitse mo baprofeteng le baapostoleng o re taba ye re le botsang ka yona e tlo tswelela mo metlheng ya bofelo and e tsebang metlheng e le ya bofelo go tlo tswelela bakweri ba yaka dikwero right ere ke ba le fa e re knowing this first o re ntwa mathomo e le tshwene le lemoge ka yona gore go ne le tse pedi fa o re that they will come in the last days scoffers walking after their own lust go tlo tswelela bakweri ba tsamaya ba isha ke dikganyogo tša bona gore a ba no ba gore le tse ba di bolelang tla ba isha ke dikganyogo tše di le mo bona e re wela ge ba re motho ke mokweri gore motho wa o kwera o tšea selo se le gore ke selo sa nnete ne a ra lokiša mantso mo sona o fitlhelela selo se la se sa ba selo sa nnete e ba selo sa go tsegiša mo le gore batho ba sa se tšea serious gore ka merodi ya ntho e nngwe e botse o iketlile o e dira mokweri a fitlha a yo bolela ntho e nngwe ka wena batho ba tshega taba ya ba ya felela ke maatla jwale bibele go na le batho bao ba tlo tšea taba ye ya serious ba e dira ya ikwere ya go ipsina e re mara e tla ba iša ke dikganyogo tša bona and ntho a mathomo bakweri ba ba yang a ba no thoma le ka gone go kwera ba ya gona mo ntho e le gore ke e batho ba dinako ka moka ne ba e bontšhiwa gore tlhokomela ntho e tlo nako ya gona ge e fitlha bakweri bao ba emelela gore taba yela ya serious batho ba ba ikwang ba sa e tšea ka bo serious ba yona bibele e bolela ka tsela e re right knowing this first verse 3 that they shall come in the last days scoffers walking after their own lusts and saying where is the promise of his coming for since the fathers fell asleep all things continue as they were from the beginning of creation jwale mokweri a se botlolo o bodela dikwero tše dingwe tša go thuko mokweri o lata yona ntšhela yona e ba re ke bibele ya gago ebile o lebe o botsa yena o thoma go mathomong o re di kae tse ba re morena o a boa ka re botata o rena le boragolo wa rena ba ile ba tlhokofala ba dulana mo
dilo di sa dula di tshwana ga botsebotse ebile a go ntho e sa le tšhentšha sa le lefase le di go ba le tlholego wa kwa mokweri ya ka mokweri ya lebelelo tša mokgauso o lebelela right up to the beginning ntho le le ke yona ntho e le modimo o ba ne letswe from the beginning of the world mokweri ya ana mo o tšea taba yeo a e dira ntho ya go ralokisa gore batho ba ba e kwang e se ke ya bolela sense le bona gore a e fefole maatla lengwalo la Marcos 7 le re ba tša lentswe la modimo ba le dira la go tlhoka maatla they make the word of God of none effect ka baka la go ruta metlwa ya bagolo kore ba ruta metlwa ya boragolo bona ba tlhokofetse mo le bona ne ba emetse ntho a se direge eng a se direge re thoma gona mo le motlhanka modimo wa apostola gore a re bontse na taba ye yo bereka jwang gore ga bolela monna modimo o re jwale apostle Peter o bolela taba ye o e bea ka mogo bana ba modimo o re a go jwale o re batho ba ge ba re dilo sa le lefase le thoma a gone ntho e tšhentšhego re ke maaka ya mathomo re sentse re kweše gore lefase le re re mo go lona a le sa le ka mogola wa kgale e swantse e thome moo jwale bakweri ba re a gone ntho e tšhentšhitšeng mo ge ba fetša go tswalela re a gone ntho e tšhentšhitše ba re a gone ntho e tlo go tswa e fetogile mara the truth kore bebele e re banna bao ba dirisa gore ba tsamaya ka dikganyo tša bona mara lena ba bangwe ba re le ditsamaiša keng a pure mind jale go na le dilo tše pedi mo metleng ya bofela Paulos o re ga bolela yona taba e bolela ke moapostola Peter mo o re Romans chapter 12 from verse 1 to verse 3 o re ba rate šatogang ka go mpšhafala kgopolo o re be ye transformed by the renewing of your mind go le ntho e dirang ke efangedi ka mogo e re diwang ka gona gore e fetole kgopolo ya ngwana modimo a tla kgona go bona dilo tše bibele di bolelang a e no ba ya go wa tseba o kry ba re wa pantita wa tse o trafilwe ntho e ke ya go go bea mo lefelo le o ka kgona go bona because dilo tše di nyaka o di lebelela with a pure mind ka re ge o ka se di lebelela ka a pure mind o tlo dirang o tlo driver ke dikganyoa taba eo re rutile gantši ba dula gantši mo ya re ge o se mo modimo o go le fasting and se se go le fasting ke kganyo ya matlho kganyo ya nama kganyo go moša ga bophelo ke those last but ge o ka se be mo modimong o tlo tšea ke engwe ya di last and ge di last tšeo di kganyogo tše di go drivang ge di ka go tshwara ke tsona ka mathomo tše tlo dira gore molaetso a sone lo tše di tlile le magoa tše jalo thomo o bona magoa lo tše ka moka ka ra efangedi ya modimo a sa bona promise ya modimo amen now jale re go tša bona le dilo tše pedi fago jale batho ba na le dikganyogo gore everybody ba computer jale competition ke ya gore na ke mang wa go sola ntho e pedi ke mang wa go prove Christianity is wrong gore ba lebela gore go na le pass mark everybody o nyaka go bona mo a ka go sola gona a dire joke a be ke lebeletse tšatši le lengwe according to homo naledi or homo sebanebane kore a kelo tše dingwe a ditlhakantšha ntho ntho wa bontšho ka re a se yona that is a scoffer kore ba nyaka kore ba driver ke ntho gore I want to show gore ke nna wa mathomo wa go bontšha re moshe a senke a be gona ke nna wa mathomo o nyaka go bontšha re jesu a senke a be gona ke nna wa mathomo go prova Christianity ya botsebotse ya re ropa e lekana le badimo ka re before batho ba ba Christianity ba etla le nna be re rapela batho ba ba tlhokofetseng jwale ka ba Kriste ba rapela motho wa bona wa tlhokofetseng ba lebala re wa rena o tsuile jwale ba nyako tša jesu those are the scoffers ke dipolelo tše di tswelelang tša go le ka go ntšha maatla ka moara borateng ba ngwana modimo bebele you must have a pure mind o se kwa traiša ke motho ka sekgašana so a raloka ka wena o swantse o kgone go lebelela dilo botse o lebelele tlholego jale ke le re lebelele gore ka gore bebele e re batho ba re ntho engwe a se go fetoge selo bebele re ntho ke maaka dilo di fetogile lefase le ka mogoreleng ka mo lona today a le tshwane le ge modimo a ba le dira in the beginning and ka re le sa tshwane le nakoela ebile le ka se tswele pele le le so go sa le another change ya that is why re bolela ka the third world amen jwale bana ba modimo ke dumela le tla tshwara ka mokgwa o ke no re so re bolele mo bonnyaneng ba yona gore re fe bana ba modimo a thought and then ba tla ba gone go e tshwara jwale mo verse 4 ke mo ke nya gore ke bolele gone mo verse 5 I'm sorry ore for this they willingly are ignorant jwale batho ba o dira ka mokgwa o ka baka la re ba shulufetse dikgopolo bebele e re ba shulufetse dikgopolo mola ba batla matlhale
ba ile ba leta go tja di-theory tja banna ba ne ba se gona ge modimo a dira dilo tse ba tja di-theory tja banna ba ile gore banna ba tshwane le bo Darwin o no thoma o fiwe di-funds ke government ba re come up with something a dula mola a dundula kwa a ba no ntšha ke Satan a thoma topa marapo a rule le tšhinkile tša phela mo a thoma ngwala di-theory a kwetsa lerapo le letse a dira phofo le nngwe kgolokgolo e le gore ke family ya diphofo le di bitswa ke di-dinosaur ntwela ya dira ba thoma bolela 2 million years ago 10 million years ago jwale ge batho mo dira tša mohuto go bala ka mo Bible lefase la borona le 10 million le ao apere mo 2017 le ba se ka ba le bala a ke ntse ke di nomoro le fitlile mo 2017 years apere ya bala black ke 2017 years from go belegwa ga Jesu Kriste and Jesu Kriste o tlile 4000 years after batho ba tlile go tšhimo ya Eden so 10 million e tswa ka bana ka le o no bona re bona le di kgopolo tša batho tše di dira ba šilofalele taba ye tlang jwale a re lebeleng ka lentšu la modimo ka a pure mind re se ka tera ba le kgopolo ye wrong ka lefelo le re le mo go lona amen right jwale Biblia na verse 5 for this they willingly are ignorant that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water whereby the world that then was being overflowed with water perished. Biblia ba dira ka bomo ka ba sa nyako go lebelela go ka lentšu le la modimo a re thome pele re boele morago re pele re tlhaosa kudu ka lefase le le felang le le tlang re kwane taba lefase le na le monga lona lefase le ke tlholego ke se le bopile a dilo ba gona ka bolona lefase le na le wa le bopileng ene wa le bopileng ke ena mongwa lona jwale mongwa lefase le dilo tse ka moka tse re di bona tse le di are original ke modimo modimo ke ena re mmolelang ka mo Bible ke ena monga dilo tse ka moka tse Bibele re o boletse dilo tse tsa ba gona jwale yena o a di boletseng tsa ba gona ka lentšu la gagwe dilo tse o di controla ke lentšu ka lentšu le la di be gona tsa ba gona jwale ge o nyaka go tseba re pheletša lefase le le mo kae se ko e nyaka ko e nyaka ka ra lentšu le le boletse lefase le o le be gona ka lefase le le boletse lefase le be gona ke lona gra lentšu le le boletse lefase le le be gona ke lona lentšu leo le tlo go bolela lefase le le seno ba gona o diregang ka lona jwale batho go na le ba latele gorena source ya ntho e tswa ko kae ba nyaka go theeletša go mongwe le ge dilo tse di dire a se a consulti ebile ba a seo go swana le go kgwetsa motho a na le se a se tšweletsang a o nyako le kwa pele go dirang o šenye go nyako tlhalosa ntho ya re yo felela ko kae mola a swere dilo ka moka a swere le material a bontšha o sa yaga o mo šetša lla a tšheka le plenar ntho e wa e dirileng o e diretšeng mara jale re boa mo lentšu la modimo because re kgotse le re fasile le dile ke lentšu la modimo Bibele re modimo ana a re go a ba jwale jwale a bolela lefase le la ba gone jale taba ya lefase le e tshwere ke lentšu la modimo o re mo rapelang o re bolelang ka ene jale a one scientist ene le right ya o bolela lefase le o feletša ko kae and a one scientist ene le right ya o bolela re batho bo feletša ko kae because a ba dira ke di-scientist batho Bibele modimo o bopile batho jale ge re ne go boela ko setlogong sa dilo Bibele re jale batho bao ba go bolela gore lefase le sa le dio ba ka mokgwanong a seng le fetogo ba bolela maaka because ba ignorant and ba dile ke go tlhoka a pure mind jwale ka baka la go tlhoka a pure mind ba latse ke dikganyogo tša dilo di-theorem tše dintši tše di tletse lefase tša go le ka go fola batho jwale ye nngwe re ke di ba loketse mo kotsing gore ba bona ka a se go direle selo mara go le le change e diregileng jwale a re lebelele change eo e diregileng bana ba modimo Bibele e re magodimo a ebele a le a kgalegale the heavens were of old ke ra re bala ka sekgowa magodimo e bentse e le gona le a kgale mara ge ne lefase le go bile so lefase le ka re modimo le a go be le magodimo le lefase a kere a se a re le godimo le be le mo di-version tše dintši tša rena tša vernacular le le godimo mara go ka bala mo english e re the heavens ka re go tšwela pele ka mara Bible ko gare o fitlha mo Corinthians mola o kwa Paulos a go botša re I was in the third heaven ka re a se a dira le godimo le le tee modimo a kry so re boletše gantši le yona eo but a re itshwarempa ge modimo a fetša go dira magodimo le lefase ge o lata tatelelano ditaba gore re tle re kgone go buša lefelo le re dula mo go lona mo ga botsebotse mo re agile yona social move e ka mo steneng sa modimo a re e bolele jwang wa bona poleke ane
e dutse straight ka mara jarata ya modimo lefatshe le ke la modimo le le batho ba bolela mkudu ba bolela jwale ba le ka mo jarateng ya modimo mola modimo a le idea ya rutlo di anga lefatshe o le batho ba bang ba dutse ka mo steneng sa hae ba bolela rena bona ba tlo di anga poleke and yena ka se direng ka poleke ye ke bebe ke bana bebe le bitsa ke ba kweng mara re a pele le yona le Babylon ere lefatshe le pele o le nyaka go mathomo wa ka buka ya Genesis modimo le a go belele le magodimo le lefatshe then lefatshe le be le go belane le mo gotlhe ile metsi modimo a re metsi a boele ka thoko go be le mo go omileng mo go omileng ke mo a bileng rena gore ge re boela morago ka history ya dilo ana mo re no gona le mo le dikolo tse le go le metsi ya rena go bo le metsi a tla go di mo kudu modimo a bolela lentšu le le tse la tlosha metsi a re metsi a ya one side go be mo go omileng ke mo a ileng a bea motho a bea diphoofolo a bea dilo ka moka ke mo lo tse di tswa bona lona lentšu leo la modimo la go bolela na dilo di dule jwang ke lona lentšu le le reriwa mo today ke lona lentšu le le botsang nna le wena ona lefatshe le modimo sala le tlhola o bopotse o dira eng ka lona and gore o tlo qualify to the next world o sone o beko ka o sone o etshwara ngwana modimo a se ntwe nya ka scientist a o botsana because o tlo botsa ke motho a senang idea lefatshe le le ya go kae le tswa go kae jale bibele lona lefatshe leo la khale leo change ya mathomo ya a bolelang ye obvious o re change ya mathomo gore a batse go lefatshe le re le mo go lona le ke le la re le tswile ka ra metsi le be le ka ra metsi modimo a le bitsa la tswa ka ra metsi a ra go be le mo go omile la re mola le tswile ka odimo le tswetse ka mo godimo ga metsi modimo a bua gape ka lona lentšu la gage a re metsi a nale a khabare lefatshe le wa ba le metsi fula lefatshe leo la gale la kwa a re ba le mo e ba le brother le suthu bana ba modimo ba ikwa ga botse verse 5 le verse 6 batho ba dira ka bomu e ba sa tlhate gore go tloa kgaleng go dutse go ina le magodimo le lefatshe la go tswelela le tswa metsing ka matla a metsi ka lentšu la modimo metsi a buša a apesha lefatshe la metlha milalo magodimo a metlha yeno amen alright le kwa ere amen ke modimo o ila a go be le lefatshe ba re bona ka poleke re dimo yo borapedi botsebotse a se ntole ya o wa ke kerekeng botsebotse borapedi ke history ya motho e feleletse ona motho o tswa kae ene o feleletsa le go kae le baka la re tla ka mo bana ba modimo a se ka ba la re nya go no ba batho ba o luka no go le ntwe modimo a dia go le program e kgolo ya modimo e le ka godimo ga di-program tša rena tša re di nya go dirang ka lefatshe le monga lefatshe le le yena o nagana re tlo o dira eng ka lona le ya bona bana ba modimo nako nngwe bile ra re tsamaya re ya mola ile ra re tsamaya re ya kwa Manskara le kwa re tsamaya jwale one day e re sepela re bona go phadima so ba segile naga batho ba dutse fatshe ba nagana ba botsana ba re poleke e re soke re se re dulemo ba sega mola ba tlala mola kore ke go phadima masenke mo gotlhe nna re a bona re tlolela go lebile ke mara poleke le e tlhagetseng gane ka pelanyana banna ba o nagana ba ile ba nagana ba sega naga ba epha yone ba ne ba sa dutse mo dimo a naga monga naga di kwa re batho ba kokotetse kako ba eme ka difene ba tsore ka dithata tsa utura ko cash build le ko kae a se ba le kgopolo tsa bona ka poleke e senya bona monga poleke le yena a nagana ke ne le tiki dina ka poleke ba epha yona jwang le yena lokolla tša hae wa seka le mokhukhu ka tšatši le letseile a mabedi ke go fietswe ka baka la batho ba nagana ka lefelo just because ba le bona le leso ba le gore a le ne mongwe gane mongwe a lona go gona gongwe o le ga e kwa gore batho ba dirileng ka naga le yena a theoga ke tlo bona gore batho ba ba dileng a botse ba dile tlhaphiane ntho a sa e boleleng a ba ntšha le mekhukhu ya bona le e le gore ba tlile le bana o sa aena uniform ya ngwana o ya ikuka a o tlo mo tlhalotsa gore bana ba rena kae o tlile mo a se wiki ke motho a se consulte le motho lefatshe le ke la modimo modimo wa lefatshe nna dilo tša dinaganne ka lefatshe le baešo re beilo mo gore re tla re phela bophelo bo bongwe and-e batho ba lefatshe la ka keno ba lebala dilo tseo go agiwe go thadile methalo mo otlhe mo go dirilwe ditsela di connecta mo batho ba dulang a se ntho modimo a bana le yona mathomong
ka mo nyaka history go rena ditsela ke re di shumisa di re tshabela di tswa go kae go ka bala history ya go tsikgale ke nana nna be re dira go primary wa tla botsa batho ba mathomo o ta ka thae rudi ke maroma ba idira ka maswika ba ibitsa ka lebitsonyana la mohutanyana so ma motla ba improve le bona ke ntwe e botsi ba ntwe e thomile ke maroma ana kerekele le busy ka dilo ke yone e tshadile metalo motle mo e sa di tsene motle mo ba khobela dilo tsa modimo mara ke go fitla mo bona re ke ba tlhoela nyana di sa ba sa to fitla mo bona jole Bible ya nna se ere for this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that was then being overflowed with water perished. Well, more le fascine. Hona le system ye e batho ba phelang ka ene e bitswa ke the world. Moses o tloga rena ma tswa mo le fase wa re ke ba le fase wale mo thatse. Bebele ge ntwe modimo a e dirile ko mathomo. Wile a bia ka order mara ka metla ya Noah ka Genesis 6 go le go ba le a change mo dimale fase le fase leo la bolawa la khwa ka Genesis 6 ke change ya mathomo jale e go bontsha re ke change ya mathomo bala mo verse 7 brother Sufi bana ba modimo ba gone go kwa reng magodimo a metla eno le lefase la metla eno ke thegilwe ke lona lentsuleo magodimo a metla eno le lefase la metla eno wa kwa ra sa bolela lo tsa gale lo tse ke di swatse jwale ye ke ma again ba dudi ba lefase la boraro the inhabitants of the third world jwale mo ona ya mathomo ya ba modimo o dile magodimo le lefase leo batho ba dula mo lona ba dire tse ba di ratang Genesis chapter 6. Modimo a fedisha lefase leo. A fedisha that world. Go le planet ke mabu le dithaba le modimo a se a fedishi that one. O ile a tshela metsi modimo a bola everything, that is the world. A bola everything e phela modimo the missile. Di tropo ke bana le tsona tsa sumelela tsa ka fasa metsi le today ba ya pa ba fela ba kra masukanyana mo ngwe ba re ke di archaeologist. Ba fela ba kra metsi e mengwe ya gale ba re motso a re tse bojwang ke ba epa ba re ba epa mine ba le go khwetsa ba wela ka ra thanele ba re thanele ba kra loma ntwe ka re bele strata sa motse batho mo bona mabota ka go fase modimo a bopolla ntwe ba e dile modimo o bona mo le tsa nna tse di ratang tse bona le mangwalo a tsona taba e di fametse le di ratang tse le di mine tsela di sa tlo mola ba e pile go sa tlo tswalelela e kwa modimo ruri jwale ya ba le fase la khale the first world or that world perished jwale after morwalela gwatla ya ba maodimo a sa tswela pele le gore mara o mpule le modimo ge re ya mo ya Genesis chapter 6 a se ya o fedisha magodimo le lefase o fedisitse lefase fela that's why Bible mo re bala the heavens were of old magodimo e be sa le ona la khale but the earth ye it's with the Genesis chapter 1 ge modimo a dira dilo a bona le tse di botse eng email a bona le mo botse that earth e tswile ka marametse modimo ke la e busetsa gape ka marametse the first lay ka mokalana ke la tsena ka fasa metsi ga bedi jwale mo re phela ona re phela mo le fase la bobedi a se the second earth the second world le le ka sotho a hone ka mo gore ka ibelo tlono le fase la bobedi jwale ya ba re hona le earth isa le yona yela then jwale re phela mo the second world wa ba jwale re tlogile mo the first world re tlile mo the second world jwale le fase le re phela mo lona la today e kwa Bibele re a re bolela gape brother Sufi verse 6 and verse 7 hallelujah metsi ao a busha a pesha lefase la metlaela le la khale amen right milalo magodimo a metlaeno le lefase la metlaeno di thegilwe lona lentsuleo di sa lotolo gwa toba kwa tla mollo wa letšatši la katlolo la go toloba ga batho ba banyaki amen jwale lefase le re phela mo lona go le mangwalo a bolelang ke mo ba kwedi ba tsena Bibele le lefase lana le re le mo lona la mamotla
magodi mana go le lefase la nako ka moka wa tsana modimo o sa le phate we le tla o di bietse taba tsa lona or o bietse le magodi mana a go le lefase o sa di bietse ka tlholo ya motlhamogolo bale e ra ka mantso mang ka mogo a sentse lefase lela o tlo senyalile kwa setlhele go ba le motho a phela jone re ya to the third world le tshwara re ya go kae le tshwara go lela ka badudi ba lefase la boraro jale ka re le a tshwara re mo kae re bolela kae ga botse the third world ga o bolela ka lefela bofelo ba lefase go bolela ka ntho modimo a tlo dira mo amen jale be ke re ke le fa idea or na re fitla jwa mo the third world le bona ya mathomo ke modimo a e boletseng and all right jale ka re tswele ka mo a re tlhaloseng gore na go tlile go be le diphetogo tse di gona le tsebo re bebele e re ra isho modimo a motheo wa ba profeta le ba apostola ba profeta ke bona ne ba tswele program ye ya modimo ya ditiragalo tsa mo godimo ga lefase gona eng e fitla mo kae ya fela ya wa thoma ke bona ba profeta bao well the same prophets ke bona ba batla mo gore that's why kwa mo apostola Petros a re age bolelele na ba pure mind ke le go potsa taba ye gore se ka la ga le phela modimo a lefase la itebana la le maka a bakwedi ba ba dirang ba phela ka mo go ba ratang ba sa tlhokomedi because lefase la khale a se le molole nkile batho ba se sa ba gona mo lefaseng ya ba o ka re jwale a se go ba le motho batho ba ne ba le gona ne ba le ka mo harareka ya agree ba hallelujah then ba bua ba tla ba thoma lefase la bobedi la batho mara lefase la borena le tlile mo le mo gape le nngwe gape la le feditšwe jwale re tlo ya mo lefase la boraro ya jwale re bona ka mo re fitlileng gona mo re leng mo ke mona dilo di tlo diregang gona jwale a o tlo ya ka kwa ka baka la re botsena kereke mo di-wine ke mo le bophelo ba gago bo setse bo bolele ngwana modimo ande bophelo ba gago a ke re ba ge re na re go lebeletse ke ra bophelo ba gago le wena go etseng dilo tse o di dirang e be dilo tse modimo a ka tla dikore ka gabotse ka mo go tshwere lapa la gago ka mo go tshwere monna wa gago ka mo go tshwere mosadi wa gago ka mo go tshwere bana ba gago ka mo go phela le batho ka mo go phela bophelo ba gago ka gone that thing ke yone e tlo dira gore o qualify to the third world amen ge bophelo ba motho bo sa gabotse then a ke tse o nnang ka morela ka reng but kotsi a seo so re go etsele ore why because lefase le la mathomo le be le eme ka lentswe la modimo ke yena a boletse gona lefase le go direga mo go lona lentswe le tshwere ke modimo a bolela a go be le se kwana go ba bjao ya ba mantsiboya ya ba moso letšatši la bobedi morena modimo a bolela a re go ba mo go botse the same word ye modimo na e bolela go sena selo lentswe le modimo le tsere jwale a se le fetse go bolela lentswe leo le sa tswela pele jwale ge le bolela le batho ke ba apostola le ba profeta jwale ge ba le bolela go tshwana le ka mogo modimo a boletseng jwale ntho ba e bolelang e tlo dira ka mokgwa ona modimo na a bolela dilo di dira mo lefatsheng di dira ntho e bolelang ke batho bao e tlo dira exactly because a ba ipolelele ba bolela mo legatong la modimo jwale ke mo kereke e tsenang gona mo so o se ikhutse gore kereke ke eng kereke a se mo re a motse ba re no tshofa nako dilo wa mona mo go le ba gore batho ba modimo se ka go dula o sa e kerekeng wena o tla re wa ga mang a re go ba ga mang re le mo ga re ntshwere le mo ya di ke kereke se se bitwa ke borapedi a se ntho a o raloka ke ntho le planet ya borena e swere everything di tiragalo tsa lefase le di swere ke lentswe la modimo so and go se rapele ke kotsi because o dula mo plek ya modimo o sa tsere modimo o reng ka lefelo leo o ipelela ka mogo o ratang o na le kgopolo e nnyane ya go bona o fitlha mogolo o bona o fitlha ka lapa le la gago le dutse mo lefelong pleke e ka moka e ke ya modimo and modimo o bolela ka pleke o dutse mo o dutse o tlogetse modimo o lebeletse bana ba gago o lebeletse future o lebeletse monna wa gago le mosadi wa gago e be itse relativity tša gago le kereke ya geno bona dilo tseo ka moka tsa le di direla mo dimastene sa modimo and modimo wa bolela re o tlo dirang mo jale nyaka gore before batho ba tsena kudu ka ralo tša bona ba e tshegela naga ba kweše rena monga naga o reng ka re dipolane tše dingwe tša di tlo direla halleluja jale ke nyaka bolela ka batho ba ile gore ba tlabe ba dula mo lefaseng le re ya mo lona jale ge le kwa bolela ka the future home ge le kwantse bolela ba re eternity bo sa feleng
bo sa feleng a se ntho engwe ya toro wa bona ntho e dira le bo sa feleng be ntho ya toro ke baka la discofas ge re bolela ka eternity ba re bana ba modimo re ya le godimo batho ba bantši ba ne bolela re ya le godimo ba tsele re o dira le godimo le godimo re noela go boa a se rona batho ba go dula go le godimo aowa modimo ga re tlhola modimo a sa re tliše mo lefaseng ka baka la re sentše ge modimo a beya motho mo lefase motho ba se a senye ga bo motho mo a sonye a dule ona a ophareitelo jae ke mo lefaseng and mo sonye re tle re fetse bo sa feleng ba rena ke mo lefaseng jale go ba re ya le godimo re no ra re a shiruga modimo a sa tlo cleana mo ka mokgwa noa kila tseiwa ka reka a tloshiwa modimo a cleana lefase le a sa fetsa le papa metsi go dimo a wa reka kile ya boa ga bo motho ke mo jale bo sa feleng go re bo bolelang ke ba mo mara ke re mo ska na social movie awa mabitso a ka saba gona nka le batho ba politiki ba tlosha bona o change diterata mabitso a nyere a sa re no tsimela ka kwa kare re tseba dilo ka mabitso a kgale ba ba gonne le ba tseba mabitso a maswa e ke re ke director motho a tsebe go motsa ka pleke e fete ka re na re tswa dilo ka kwale wa tseba bo Skinner le bo mama a o sa ntse ba re ke Skinner mo dibukeng e setse ka motho go ntja re amen wa bona ge dilo di kgona go change ka pele a jwale tsela e nngwe botse ba ya ka pele e ya thuko tse pele ba e tswalela ba botsa dia kwa ka moka o tlo tswela mo le khalosa ke tropo tlo tsena traffic ka mo pele ke jo bona ka dipele le mabone o botsa wena o ya ka o dia jwa lo ka re ke bele go tsimo dilo a di sa le ka mogola amen le sala bana ba modimo ya kwa hala mos bana a re lebelele bana ke le gore pele re fitla mo ka re ke ga ke no tlisha e thought bana ba modimo re bone because the way o tsia molaetsa le ntšhulela modimo le o le phela ka gona o ke tshwara ka lona o director bophelo ba ka le ntšhule ke ntho e bolela o tlo fetsa o le ko kae is either o tlo fetsa o lobile le batho ba o loba or o tlo tswela pele ka bophelo bo latselang mara ntho e thoma gone jwalong that's why motlhanka a modimo a re bona batho ba ba phete lefase le ka moka ne ba phela ba tseba ntho ba tseba le re ka tlhokofala go na le lefase le re ya molo amen jesa le bolela re lefase leo tau tla be di le kwana di fula a se di fula jwa go mo o fuliwa mo ne ba bolela ka lefase le modimo a tlo di creator mara ke lona le mara e se le ka mogho modimo o tla le tlhatswa le dikitse amen le tsara bana ba modimo jwale a re bolele ka gore na lefase la mathomo batho go tlile jwa lefase le fetolwe go tloga lefase la mathomo o tla la bobedi gore le be le kgopolo ya bobedi ya e botse na la bobedi le o tloga jwang o tla la boraro ke mo re tlo e tshwara motsona jwale go swanetse gore re direng re lefa jwale re ya mo mangwalo mana ba modimo jwale le a tshwara molaetsa a se mo re tshofang nako gore a se taba ja gore be ke tsena kereke kae ke tubile ke uwe le ka sampolo bona le ke ba ka bona a se selo o tshwanetse go be le bophelo ba go qualify ka ntho mo e tla mo jwale tša se dinonwane ntho e feta science e feta everything e re ka e naganang e feta le future ya gago yo ka e planang wa bea ditšhelete for this thing future yo ya gago e tlo no ja ke mollo kare ka moka a tswane lebe ba di tlo ke future di o felela ka mollong go šale ye modimo a e bitša gore ke future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride amen jwale a re boele morago gannyane re o lebelela letse tsa modimo tse jwale re lemoga ge re bala mo lentšu la modimo ge modimo a ne a tlhola dilo a re thome re modimo ga a dira a se a no dira lefase le na le ditsela o di bonang go ne le ko gongwe ga gole ka a re boele morago ko dilo tse di tswang gona kwa bo tsona modimo o le ga a dira letse modimo a se a no dira lefase mo o dulang rena a dira le ko dina le di ya ba gore ke mafelelo a creation go ne le gole mo le gore kgopolo ya motho bile a e na le dilo tsa mohuto o di gona amen mo modimo a tswetseng pele kore mo gote a gone mo ba le go empty mara ka ra dilo tseo ka moka ke modimo a di dile tsa gole le gole kare o gopole gore ge banna ba bolela ditaba tsa dinaledi tse re di bonang mo ba re bontši ba dinaledi tse re di bonang ko godimo kwa ge o ka thoma wa tseya sa go sepela tse ba di šomišang ba re ke di-space shuttle
go ka tšea sephatamaru wa re o ya ko naledi ye nngwe di naledi tšela o di bona di tletse mole wa jo kgethe wane ba kenya kwa mola wa no kgethanyana yo ka re ebile e bonala e na le seetanyana se segolo ngwana modimo banna ba ba tsebang e tlo go tšea mengwaga ye e fetang dimilione o kitima e seng ka speed sa koloi ya heno e seng ka sa aeroplane o kitima ka speed of light gore light e kitima ka lebelo le lengwe le ra ke go tsena ka ra nomoro tša ona se ke tlo go botsang sona gore lefase le le gole kudu le kwa letšatšing le la ka mogolo le lennyane ka ona o lebeletse le mo ba re ka mogolo ba lona ba o tseba science ba re o tsentšha mafase a 99 ka mara letšatši go re khurumula jwale wa latlhela mafase ka mara o latlhela a seng ja ba re 99 pele le tlala jwale mpotso na ge nthwela e lekala le lefase le ga 99 mara wena o e lebelela e le e nnyaniso o ra re ko gole le liwang e sone o e le gole kudu jwale lona letšatši le leo le bonang ke lona la kgauswi he ke lona la kgauswi gore go lebelela dilo tse di na le tšheledi le mo gotlhe mo and go tšea letšatši matlhase di 8 minutes go tla kwa letšatšing go tla mo lefaseng gore go bona ebile o kwa o futhumala ntho e o futhumatšang e tšere 8 minutes e sepela e tswa kwa gole ka mogolo light e kitima ka speed se sengwe sa go makatša le wena ka mogo ponya leitlo ka ona a o ponye leitlo ka speed sa light wa iswa jwale dilo tsela ke dintšintši tsela go ka mo tsona o tlo fetsa di feta lefase le golo and go tlo go tšea dimilione tša mengwaga o feta mo tsona o kitima ka speed sa light jwale di go botsa di gole jwang and tsela o di bona a o bone dilo ka moo jwale poleke modimo a e tlhotseng ke e golo jwale go fediša lefase le se ka radia ntho e golo ka no bo be golo mo wena ka re kone o dula mo mara go fediša lefase go nagana rona go tšeang gore modimo a timena le dietee mola ke ra wena o le mo lefaseng gore wa tlo itswara jwale a yo itšhuba jwale e be molora a selo tše dintšha kere mara le ana mo o dutseng gape o ka moganang gore modimo a tšee lefase le a le fediše a selo tše dintši mara lerato la modimo o tlitlhelentšo la gae le re today mamotla le ka tsela e bitswa gore mokgwa wa modimo wa o tša batho na o naganneng o bitswa re ke borapedi ge wena o tšea o le ka moga gago o na le motse wa gago o bitša bana ba go ba fa molao o ba botša re ke nyaka le apeye so le dire jalo ntho yane o ya bona o e bolena yoe ke molao wa lapa la gago jale modimo ga a bolela molao wa lapa la gae le dilo tša gae o bitša ke borapedi ntho gore ke borapedi a se batho fa nako ke molao wa lapa la modimo gore na o tlo diang ka dilo tša ditlhotsing tše dintšintši including yo jale re boela morago lefase le modimo o dirile dilo ka moka mo bana ba modimo a bona e le tše di botse ba ka engwala genese a dira se a bona e le se se botse jale sa mathomo se se ile sa tliša diphetogo ge o kwa batho ba re dilo di sa dutse di tshwana dilo tša di tshwane ka Genesis chapter 3 go thoma mola modimo a tlhola lefase Genesis chapter 3 wa dira ntho engwe e be se gona ko mathomong bebele e bolela gore modimo le ga a feta go bea batho mo tšhemong go a ba le ye nngwe mola ba bitša ke serpent rena re e bitša gore ke nnoga mara a se nnoga ka mokgwa wa ge o lebelela wa tseba mokopa mo lafatse mo ntho e be e sepela ka maoto e emediwale e bolela ka bebele go botša e be e bolela le mosadi ge le gone gona ile a bolela le nnoga ka maka nne botlhalosetse mara yela e be e bolela ebile e bolela le mosadi e sa je go bolela e tšea dikgang e rezina le mosadi e mmotšea ebile e botšiša le ka modimo e re modimo o reng ka dilo tše di leng kamo ge mosadi a bolela e karabela ebile e ropa le mosadi o e mo jare modimo a se a re so o ra so bebele ka o dira jwalo batho ba wela sebeng ke change ntweng because modimo ka dira dilo mathomo e be le tše di botse ka moka bale wa dira ntwe ngwe e sebeng ye botse ba ge motho a dilo di sa dula di tshwana a tsebe le mo go fetogileng gona o bona a dula di tshwana because batho a ba sa le mola modimo a go boletseng batho ne ba na le maatla a go controla dilo bebele o buše dilo ka moka o le ga o netho ba e bušang wa bušana self a ba kgone go buša ntša ba kgone go buša bebele o buše le nwana tše di fofang a ba di buši ba tlo di thumiša ka ra ba le mokgwa o di buša diphoofolo tšela ba kgone go di buša ba tlo di kampela right
di kampela di dule ka a ba tsore ba di bushe jwang because modimo ba butse ba busha a ke le o busha bana se go ba keletse ka ntong o re tla le busha no wa ba lesa ba tla ka ntle mara o ba fa lentsi le le ka lona ba sonje ba le tshware ba phele ka lona ke gone o busha o ba fa ntse le ba tlo phela ka yona well modimo o butse motho a re o bushe wa motho a bushe wa kielela wa jaratela wa fence a se go busha ntse go ba monna o busha mosadi gura khiji ka a khiji ntwene a bile ke mo tsheke ga tsa makwa a re ke a busha se o busha ntse right la busha kam all right bana ba modimo le sware taba e right jwale gere ya mo Genesis 6 wa go ya mo Romans chapter 5 ke no le fa mangwalo ya la tseo gere ya mo ngola ba Roma chapter 5 bebele e re sebe se tsene le faseng ka motho o teng Genesis chapter 1 dilo ka moka ebele ke di botse Genesis chapter 3 ge batho ba wela mo sebeng sebe a se seno o dula go seleng bebele sa tsena le fase so ba duli ba le fase e be le batho fela e be go modimo a beile batho ba dule mo lefaseng e be bona ba le mantshi mara Genesis 3 go ba lo tsheditsana mo lefaseng tse se bang batho le be di sa dilimo Romans Revelation chapter 12 ya o botsa go ba le ntwa go le godimo go ilwa Mikaele ana le barongwa ba gagwe gona le ailwa le Lucifer ana le barongwa ba gagwe Lucifer ga ka fenya yena diabolo a latlhela lefaseng jwale motho mo le fasing a se go dire selo a tse jwale ya ba dudi ba le fasing la mathomo a isa le batho fela ke batho le dilo tse dingwe tse di latlhile go tloga go le godimo ya ba re change ya mathomo e bile all right amen all right le bona bana ba modimo jwale ya ba re gona le badudi ba extra gona le dilo tse le fasile le be le dilo tse go dule motho fela ga isa le batho fela ke batho le Satan le matimoni a ha ntho ya dira le fasile le se saba mo modimo a le beileng go and then mara modimo a re ka re go dirile ka mogwa o ke mo Genesis 3 right concentrate ke no bana ba modimo so Genesis chapter 3 wa ba le go dipili tse dingwe tse di be di phela go bebele madulo a tsona a se sa gwetswa tsa la tlola false le fasile down to earth wa ba le phetogo go lefaseng lefase a le sa tshwana le molagane amen la re mola le sa tshwana le molagane modimo a bona gore taba ye Satana a e dirile ka o fora mosadi a ya loka modimo a tla ka tsela ya go dira motho a gone go phela a fenya dilo tse ne di tlile mo lefaseng a ba fa borapedi a ba fa dilo ka moka tse ba ka go iphemela ka tsona a ba tlisitsa kwana gore ba rapele go be le kwana ba dire ditlhabelo mara jwale modimo ga a tlhola dilo bana ba modimo ga a tlhola dilo fela ka o no di tlhola go na le dilo tse ke tsa ka moka ene o nyaka balance ka ra dilo tse ka moka tse jwale ge re ya mo lengwe la Genesis chapter 6 bobe bo di matimone a tlile le bona mo lefaseng ya ba re botho mo ba bo bontsi ene modimo ga a dira lefase o dirile go be le balance ya dilo bebele ba ge bo matimone le a thoba go tsa control ye ntšintši mo bathong bebele bobe bo ba tlhoka modimo go re ya ba le modimo o be le lefase le phele in harmony ka re o dirile before we ba le motho modimo a dira se tsa ba tse di botse o ra lefase le dilo tseo di be di tsamaishane in harmony mara matimone a tla a senya order ela ga a senya order ela go ne le mo le gore ngwana modimo dilo re di senyegile ona a o sa kgona go di kgotlelela jwale matimone a sentse melao ya tlhago a sentse everything a sentse lefase la nako eo bebele e re ka mogone a senyegile ka ona bebele e re bobe bo ba batla mo pela modimo ga ba bona jwale nthola ke le batho ba kgole go e fenya mola a e sa lokišega ntho e nyaka ke clean lefase ke mo a dirile go feditšwa ga lefase la mathomo a re bolele so sa mathomo dipili tsela di le di fitla mo lefaseng tse di bitswa today di dutse ka marapedi tse dingwe di a rera ke false prophets batho ba išiwa jwang those things are not things of God ke lona lebaka le modimo a tlo go fediša lefase le gore batho ba kgone go ya to the third world mara a re bolele so dipili tsela di le ge di fitla go ka lengwalo la Genesis 6 a ke di sentse di furile mosadi mara ge nako e ya gore bebele sebe se le ge se tsena lefaseng lehu la tsena ka sebe ya gore sebe ke monyako sebe se tsene pele ge se seno tsena pele ka lešoba le sebe le se tsene mo
dilo ka moka tse di leng ka thoko ela mo sebise se tswang ona tsa thoma o tsena ka moara le fatshe lehu lona la tsena ka sebe dilo tse dintsi tsa thoma o tsena ka sebe o feta mo le dilo tse la di sita le fatshe la ka ke di tle ka mo le fatshe la batho ene di thoma go dira ntwe modimo a sa e nyakeng bobe bo bo le mo le fatshe go a go tsena balance ya dilo e a senyega bebile bobe ba fika mo ketcha attention modimo a bona balance ya tlholega ka a se yona a re a go belana ka motlhalo e be se ngwana modimo motho mo lo mo lapela a o rata go bya dilo ka order ka o feta go bya dilo ka order a ke le monna o beile dilo tsa ka order ene every time o bua ke go le lutsa go rata go senya order go bua ka gae ka metlha o tsena o feta mola mo gate ya o wa lebelela dipampitshana se dilo no pampiri a zo re ka metlha bona pampiri no fofa wa itopa yo bana ba le batla itopa a se lo tse o dinyaka mara o no bona re ai mara ka se di se be di be mo mogo re di soma ba le di soma o bitsa tsena re ma go dira la mo yo ba bona yo bon modimo ga di ba le fase o bana le gopolo ya hae ka lona ne dilo tse di go tsa tsena ka baka la motho a ga nne go kwa lentswe la modimo dilo tse di thoma o tsena ge le fase le le fika mo Genesis chapter 6 a ke di tsena mo Genesis chapter 3 ge di fika mo Genesis 6 ya ba lo tsena di sintse le fase le kuru mo lolo modimo o bana balance ya dilo e senyegile ntole is enyaka ke yo theoane ke tlhatlhamole everything ke thome fast ka ke bala ke monna ga tsena ka mo ga o feta mo monyako o bona ditšhošwane tše dingwe di sepela mo stupung sa o lebela ditšhošwane tše di tswa kae a thomile ka go ga kala tše di lo a bolae no wa lebela malwetse di a mmakatsa morago nyana ka morago o a bona gore kosina ye ya kae wa e ka re ntho tše dingwe a e sa le ka mogolo o thoma go pola e ka ba ile dilo tsela ke di bone di tsena mo fase o thoma go bona gore ntho e be ke bona e sepela mo mose e ile go lengana e be se ditšhošwane di fetsa di berekana le ntho e nngwe ntlo ka ya jewa ya ge monna ile monna nnete a do dila mola bana ba ba mmotse ba re papa ge re namela mo stupung go re bu a ke ba le ba tlo mmotsa ba reporta rape wele mo thomile o dira ntho go na le sound e nngwe re maana mo gaufi le monyako wa fronto go re bu a ka dula mola re bu ke ntho e lwa ke ka mo ke le bile ka mo bona motho a tla thomile go lapa go dula ka lapela motho o tla go botsa ka di bu ke ka ra ka dira ka mogotsi a tsile lengwe yena monga ntwe ntse gana mola go ya momola a e kwa re mara bana ba motsa setupu sa sale ka mogolo go re pupu tsatsi lengwe o tlo ra ema ka mola yena monga dilo ka re a tlhokomeletša o tlo ra ema mola a wela ka moletseng wa makeke gana mo pela ntlo ya gae a re go wela ka gara moletse wa makeke setupu sela sa se sebotse sa ba sa se tlo mmetha tlhogo ya le ka mo moletseng ka poleke front ya ntlo ya e busy ya bola ne ya bola and then wa go dilo di a change mo di ba tsa le ka mogola la mathomo ke re ga bona di tshotshwane tsela o no motho mongwe a wa ke di tshotshwane di no feta mme le ntwe ngwe go le mo gafi le monyaka wa feta di tla sepele mara ge le ya mo le thoma o change mola go go gala le di bu wa emelela wa kokonya mo fase go bu e ka o thoma o phata mo fase a bona ke eng e dirang modimo ka mo fase se tutusa jwale le modimo a se modimo wa kereke ya lena modimo o le the whole planet jwale le tlola modimo a le tlo lebella ka mo kerekeng lena mo dutse lena ba luki the whole planet ke ya modimo and o le tla di expecta mo planeteng o ka lebella nomoro nna luki ka mo wa lebella batho ba le kontle wa lebella batho ba le kontle ba dira eng o tla le mo le mo le lo sala ga botse ge be le ka mo jarete ya ga o ka se re as long as tshotshwane di tshela di sa tleka mo ka mo renyaka ka re o tlo wela ka moletseng mo ntlong ya gago jwale le modimo a ka se re as long as tshenyego ela e sa dire ko kerekeng bale ge modimo a lebele dilo at your local assembly ebile a lebelele the community message ona e tshwere dilo botsiwa ba di tshwere botse yes mara lefatshe le mo gotlhe le mo batho ba dira lotse e sa le ka ga and go ne le tse dingwe tse di ka se fitlhe mo ngwe monna lapa a no dula di lesa a re ka re a di dire go kwena robala tsatsi lengwe a emelela bontšha re poleke e ka moka ke aka mane go diragala mo jale modimo ga ge lefatshe le fitlha mo leemong leo le lore dilo bona a re bala bebele metlheng eo modimo ga a lebelela e re metlhe ya noa ka mogo o bobe ne bo tsene mo lefatsheng bo dira lefatshe le ka gona e re satane o ba fitlhe mo leemo le lore o tsene ka gara system ya batho ebile o kgona le go controla pelego ya batho
mo le Bible go ba mo ngwala Genesis chapter 6 ere batho ba belegela bana ba setsana gore Satan ba fike mo o a ditlo ka mogwa wa science e jwang o ba gona o dira every pregnancy winchi ba di pregnancy gore 9 out of 10 e ba setsana o ba bereka monna o sale a tsene kwa modimo ba fa kwana re tshwara mo le tswele rapela le tswele kwana mara monna o la se a emetsa tshilela o ile a tswela pele ka bobi ba gola mo ka ra di gene tsa batho mo mmeleng wa bo physically in the body ka bana ba belega bontsi ke ba setsa why a dira so ko mathomo modimo ga a dira di o dile monna le mosadi tsona le tshadi mo diphoofolo ge a fika mo Adam ya ba ga se a dire mosadi Adamu no bati modimo a tsha mosadi gore go be le balance ba bona yole Satan a tswa ntwe nka e dira gore ko sina balance yole ge Satan a ya mola a sina balance ya dilo bebe le nomoro ya basadi e ba e thomo ba ntshi ba feta ba bana ga ba la utlise that imbalance wa tswa ntwe ngwe tlo dira amen wa tswa ntwe ngwe tlo dira ga utlise that imbalance el mosadi mo le mosadi a be le monna yole a bona ro right ko e dira so ga feta o e senya ka mogwa I am like Murao Satan as well. Space is like this considerable. So cause I have a gumon. You're ever who creator miniata, who did an opportunity. Jarobato, Abbas into deeper into sin. Well, I don't know more about it to more fit a guitar than the yellow clan. Well, error, a cow delay in balance. Kemosadumo Mutumazagona, Onya like ma. Caravana, Valamola, Vanity, come. Ujezie. I will not all right. Think I did a come home. Well, error. We are also to create a spaces of competition. Or at least, Mushimana Vela Malapa come out to Jabastan. Bayurumela Dilo Kaka Mushman. Or Buka. What Buka is a Lumunya. Car, one and the facility again. Well, about Buka. Well, it's a motivation to go to kill without Sanjaro, who can really level. Balikout is at the balance of things. Well, okay, Balikout Buka, the booking Yapala, Motomo Bukilo Mara, ever fetch Buka Bakulu, Omulia, Takai, the Gamra, Bukila Matomo. You are each of all Batubatoma and Akamuhomo. All right. Well, Erara Basadi, Eva Biamo, Lifilula coats. Monurale, and half a Nasatan. Very little idea of the Gini Tavern, but what I live about. I agree with Genesis 6. Yeah, Baba Avana Baba Carvana Baba Shiva Nijikamu. If I want you Baba with Zimimo. Yabar Satan or Sojili Tomoha. The Heaven Tomoha, Basuba Shimishe, Muhaka Mukar, Uka Secura Muna at any time. Okagramunia, Tasson Mutar. And all of them was our makers or Rulam. Well, Sanduria. Renori Carabedi on a hall, eventually over Obana really took the Gokai. Osanya Gilagamat Halibili, the Garagam. Jova Nishiva Sadimola, and Bagata Basipilale. Could Yabula Lucidi, could Yabula Moyawomo, Wawanabo, Kipadino, could as well and Yabba Mevereko Yemudim ID relay. My caravan asked at Jacoban, Vanavana was enough. Isn't it Jacobaside? Marozo immediately to against Mudimuka, Marasat who created the Munyatawo, what was Sadi and cheap after Banar. Akaholo, Jolly Camera Navasio. Here, Civic, Celeste, and Fassing, Likula and Agassi. You are Rapetano, I said you fair and live in Gassi. Lino Gin, which I would go saving in Kuricho, the lead say, who's an Imekava, Ruth and Nama, Toyo, good Reno Masadu, Masado, whatever Kena, almost with the moment, and Banana Mamma, you come down to Shimushima, Mukamoto, and when you know more computer, Nagabo with the book, if I'm a also done with lie. Or Musimana Level of the what go to Mudimu, Baba Fasinian, what would you Mudimu? What ya will let you Chinium Kamarabat? This Saturday I did Leminatel. They come home back to the Valika Honor. Baby, the one Fitamulu, Legaba to Fasmanahan, Banana will be a make. Can you Fasilama to Muligalo? Lela Mudima to that everything was good. Well, as the visit as it as that is a good as it Kalidi law. Don't error Basajo Baba would go Basajo computer, Basajo Paragol, or so you are the Catas Paro. So represents to the Gunta Lutoria.
o so no tsamaye mokhubo o tswele go ntle a pele le mo bothateng a ke re nomora di lekane jwale o so no gone go tanya o ka motanya o so no apare le ro emisha matso jwale makwafa yo tswele go ntle monna batho ba yo tawa sa nyana bana ba modimo ke bolela ka ntwe sentse le fase la masomo ya go re bolela ka eng modimo a lebele ka kerekeng ya lena wena o lebeletse ka mo le fase ka sefela o bona o lebeletse ba ba bulela fangedi lebelela go ntle kwa o mpotso ke eno tse ba dirang go ntle kwa modimo monga stanese o sonja a dule a re lena le ka kerekeng auma balance ya dilo a isa le mo modimo a nyakang go mara satane o dirile ka mabong jwale satane ka o dira jwale a bodisha maitshwaro a batho ka bana re ge banna jwale satane ke wa tsore basadi ka mo modimo a ba dirile ba se ke banyana ene banna ba sentse banyana satane a tseba ga botse gore ge ke dile so nomoro e di fetafetana ntwa mathomo banna ka ba la ke banna ba dire ba bona menyetla mosadi a ikona ka moga ba lebelela o jole ho hape ke dina le 2 years ke na le ba swa shiba le ba tletse mo la ba le motho di dutse mo lo ba jwale ke ana kwa satane ba creator bothata ka mo le ka mo ya ba re banna le bona ba sa tlhokomela bebele banna ba thoma go tšea a banyana bebele ba itšela basadi go botlhe ba 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 kgatha because jole e bere basadi ba sone ba computer ka go kenyanyafatsa ka go latlha maitshwaro ba computer le go no kwetsa partner ye one ke engwe le ke di diregileng ko metlheng ya kgale batho ba ba le fase la se le change ba tsere go diregile mo amen jole ge modimo a bona le ke ditlhakatlhakane bebele bobe ba fitha go pela modimo because why Satan o ile a gona go manipulate dilo balance ya dilo e sa kgonega ene ge balance ya dilo e sa kgonega e gapeletša batho ba ekte ka mogomongolo le ka gore dilo tše dingwe di kgonega dilo tšeo ge ba re ba di leka di ba kgatlhana le lentswe la modimo ge o dirang o bulela sebe mo batho o ka nonagana bana e bele bana ba nkuta mang ge e ra re bana ba sone ba tlhakatlhakane ka re ke bothata mma o swantse a be le ngwana mo monola a tsekisetse mo moso ga ka bona monna mongwe a tebetse o swantse a ye kwa gore a leka go rua monna o banna ba le bana ba jo ba lose ndo ka matlo ba rawa o di sha jwale ka go sa yo tsuma wa tseba gore a o no ke bue ke go ba jwale awo gore go thoma mo gore o lo bala wa tseba go thoma mo he ke thoma mo a gre selo ke tama ke ba boledija go sa ntse serious ka feta ke sha bolele lo mongwe mola o sa wa tseba a o thoma mo fitla kwa o mongwe so ntse ntsheletse ape o costing balance ke lo tse Satana dileng go matsomo ke le botsa dilo tsa Bible tse le di le fase la matsomo le fe amen ke bolela gore go le badudi ba le fase la boraro ma le fase le la rena le ke tlo dia lwa ape le swantse le tshwara tabatse le skala dula ka mo molaetse le sa tse go diragala amen jwale Satana a bulela opportunity tsa gore monna ka nyala basadi ba bantsi ka ba la re ba basadi ba feta banna mara bebele e re mosadi o sa nja bele monna ba monna o sa nja bele mosadi wa jwale Satana o dilo di fetafetana yo ka sa idirolla yo jwale o causitse problem ile re wa tsa gore batho ba ka thoma nyala basadi ba bantsi is against the word of God mara we cause it jwale modimo ba bona le mo mola ka mogole le nka ona le ka se sa loka jwale mo ira go buletse everything gore go bo ka metlhe eo ya kgale ka ba ga banna ba le skarasa go le ka go ka ba mosadi wa ba yo ima ona e ba go betela matlo wena o imile o tšotša ka monna a go le le dileng a ba monna ba skarasa a ke rela o tsuru go kweta motho ka go ya bulela dilo tseo ka mara batho ne tšatšwa ka ba Satana wa tswa tlhago e re lengana ke jwang ene gore a o tshwara o tlo tshwara ka tlhago ya ga ya tshwara go Satana o dirile a bulela dilo tseo tšatšwa ya ba ro ka sagala se le bare o no tlhalefile mo tlhalefile o tsamala mo ka jwana ke le ngwe ke leemo le le dileng ke Satana a tlhakatlhakantse lefase le mara go mathomo o bo se so amen jwale modimo ga theoga a ke ba le verse 8 a re ba le mo Genesis mo kgwa ke re go tswalela taba e ya ka e nkgotlelle mana ba modimo ke nyako e tswalela ke tla bona nka e dira jwang gore ke kgone go tlo boloka nako
Genesis chapter 6 from verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Because assembly le fasile sa le stane sa margara le fasile go bona le Noah wa go loka but go loka ga Noah a se go thibele le fasile go ka senywa so kwisisa le fasile ke la modimo ka moka ene ntwe dira le fasile modimo le fiti go bile go ba le go le wa senywa balance ya dilo go tla mono Satan o sentse go no shetse Noah jole ge le fasile na kwa na le senyegile o setse mola etsa fela o no tswa fela mo a o tsuru ka tlhakana leng wickedness was upon the earth. Noah was looking about the earth was God's concern. Ratio is out. I can't really leave these statistics to the the only way go mudima torment you fast mudima tell baby no akweta mudima mulebele tika wontu because mudima dira we had the balance of things bon kamihla ya Noah kamihla ya Abraham I go bala molong wa Genesis chapter 15 ke go tlole go etsa mara ereke ya mola ke le go ya ke go bontsha mudimo operate mo level and li today mudimo o lebele dilo from that level go ba re fasile ya fela o se no re lukile so modimo a sa lebele wena o itseng le fasile le ya bola and no paka ga you are not changing anything there go le ba west so na modimo so le a le se ka rona o mo wena so ntse o luke go rata go no tina le fela go ba le ngolla Genesis chapter 15 a go bontsha le ngolla Genesis chapter 15 go no bontsha ntlha engwe mo ngwana morena o bona rena modimo wa rena o shoma dilo jwang Genesis chapter 15 verse 13 verse 16 and he said unto Abraham and he said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterwards they shall come out with great substance. But thou shalt go to thy fathers in peace, thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Modimo abuja Abraham agino ba modimo yo akala ke na le go fa dilo chance nna ke le modimo le ga mo le mola ke na le go dumela se se mo se ka dira o mongwe ka fetwa modimo a mo tsa re bona bana ba gago bana ba tlotsa maba go le fase le lengwe ba tlhankela setšhaba se mara ba ka se boe because a ke tlo thoma le ka go phamisa setšhaba mara go le ntwe mo se ke tlo dira ga mo tšatšile bobe ba ba amara bo tlala komiki gore bo fitlile the scales jwa bo tipile the scales gore balance is no more rectified. And the day the cup of the Amorites ya bobe ba bona tlala I'll come down. King tried to ka genese ga batho ba wela mo sebeng modimo a sa thewa senya le fase a thoma fase no o ene a lesa gore go dilo modimo a ba fatsele ya o shoma a bonelo man bobe bo la ka rate elo se righteousness a isa gona o copa wa thewa ka because that imbalance e tla mo go yena ya mmotsa rawa jwale bona bobe jwale bo tete le fase jwale wa thewa ga mo thewa modimo ge dilo di ka mogwa o dire o tlo senyega jwale jwale bobe ba nako ya Genesis chapter 6 mo bo sentse the balance jwale modimo a dirang modimo a re go thoma fase le a sara bana ba modimo a re go thoma fase ke ntwe dile go be le the second world ge modimo a re go thoma fase le a tsa o dirileng a re ke go thoma pele ke dire dilo di boele mo mannong a tsona ga fedisha le fase la batho go bo gone le batho ba tshwana le rena jwale modimo a fedisha ka moka iseng ka bala re nwa ba sentle ka bala le fase le la so rapele bobe ba ona bo nameletse bo le re modimo o nkgela bo monkgela le go le godimo a bona re ke a ekwa thapelo ya Noah ke a ekwa preaching ya Noah but Noah le ga bolela bobe bola ke bo bontsi mo le bo jele the whole thing a o sa ne movement well the only thing for nna ke modimo ke change the whole thing la swara bana ba modimo le modimo a re a di boele mora go di thoma botse ke tlise balance ya dilo ke clean chila e le modimo le fast ara no ro di thoma botse a ke nya ke imbalance ke bona mo tsia di phofo
ya tona le a tshadi ka tšea thuya basadi le one di tsene ka mona le wena o tšee mosadi ya gago le bana ba bona ba tšee basadi ba bone o re se ka ba tsena le extra ka mona tsena ka mona ba tsena ka mona male and female go sena ye tshwereng extra ka mona a tsebe ko thoma fatshe because ntho e satana e sentseng ke gene pool ya batho metsi fula a bolaya everything ge batho ba etswa ka kwa lefatshe le la go nkga sebe la o tlala ka eng le ditlhare tse basadi ne ba di developile le di-fashion tša nako eo tse ba entice banna ka tsona di-makeup tša nako eo di-fashion tša nako eo mekgwa ka moka o le ka go rua banna e ba nna le yona le di-families le mekgwa ya banna le mekgwa ya basadi le bana ba e kgwile ka moka ba tswa a new people out of the ark. Hallelujah. Wasn't we qualified in Noah? I qualified to move from the first world to the second world. Because he was righteous. I qualified. Mudimu aviated that ungodly people. God. While husband and wife. Follow mutu rimuka yalwa back rumweje ko abo etse ko rumweje ko Sodoma le Gomora rumweje ko mithe ya no yolo na mutu mutu odira ngona mo abele ding se ndiri lebele bozo ona ala mutu mutu odira ngona mo le ngwalo la Luka chapter 7 bila go tla le mithe ya Jesu Christ abo o to tshwana le mithe ya Noah o to tshwana le mithe ya Lot. We are back there ma ntwe ba bola itse mona go batho ba ba mine ba phela bophelo ba tshila mo mara bophelo ba tšhile e be se ka balaro ba ka kgona e be le Satan o dile dilo ka moka di ba gapeletse ke boletse ka rula thoma pele a tshwara basadi ba bereka ya yo ka ra o botse se ni go thabela ba di ntwenyane o thabela ka di-injection se fato se o marama yo tlolela nyana gore o ka re wa ntsofala ba o nyakele powder go re tlotlo go vai bonege banna ba le ba sekarasa ba le ba o bone o tsama mo la lona tsama go re ska le tsama jwale ka mosadi a le ka ntlo o tsama ka mokgwa o bontšha le mpona na ke gona fa tswala ba le ba bangwe bale le ba le kwele motho sho sa le go tlhaba o thoma o bona motho bale bona motho dia bona fafalanzi bona tsololanzi bona mokuwa ona bona mekokotlo go ntlo Satan o raloka ka ba e ba bola isitse mo we are back to that thing again. Jwale Noah we experience amafase amabili. He moved from the first world to the second world. And more na go ya rena e go ne le batho ba go bitsa ke the inhabitants of the third world. Go ne batho ba ba tlo tshedishwang from this second world to the third world. Mara o tlo ba tsena kereke no o tshetse mo ka baka la righteousness. E re modimo e se moruti modimo mo kgweditse a le righteous. Yes. Motho mo moruti wa Noah ba se righteous. Mara bebele re Noah yena a tlo ba ruta ke mang. Mara Noah yena o kgweditse le righteous. So tlola bitsa kereke ne la tlhalotse we tseeletsa mo your life is what counts. Amen. Wa tsara ngwana morena. Amen. All right motlomo bebele e re batho ba le bana kwa Noah ape ne ba gana o kwa. So beauty it was key. Availability gore monna a bolela o se ka tlong mo traisa o tla ba feta monche gore o na le tsala ka o botsa gore le ra jwang o se ka re ntlogele e re le ra jwa gore a tla ka ditsaba gore o kgone go tsoara ba botse o tsentšha mantsunyana a botlhalenyana. That is the devil. Watch out, that's the devil. Are tswele pele le yona ba ke bolela ka batho ba ile gore ba qualify to go to the third world because le la rena bebele ba ka lela le fetšwa metsi fula jwale le tlo fetšwa ka mollo mara go ne batho ba ka se latsweng ke mollo mara se ka ba ka re ba tsena kereke go kae. There's a life they live la swara bana ba mo ke bebele ntwa ke re bolela ka mokgwa o se ke le ra le tshwara ka botsana ya all right jwale I can say 2 Peter chapter 2 verse 4 to verse 10. Ke le ka buisha mo nka etswalelang ka pelanyana before 2 Peter chapter 2 ke chapter ya before 11 bana. I will from verse 4 to verse 10 brother Sufi. 2 Peter chapter 2 verse 4 to verse 10.
le barongwa ba ba kile go ba senya modimo ga ka a ba tsebafa go ba latletse moleting ba tlemilwe ka ditlemo tša leswiswi a ba ga fela go bolokelwa tsheko le lefase lela la kgale ga ka a le tsebafa a phološa batho ba seswai ka noge seweledi sa toko mola lefase le banyatši a le rebegetše ka metsifula ere Noah the righteous preacher. Noah ba rera ka nako tša gae ba sa yo patlama mola o ba rera ba thero tša gae di be di sa dira impact kwa rera ngwana that thing modimo a tseba rago jwale mose ke stand off. Amen. Toko ya pusha bobe bo yeme jwala bo tshikinya modimo a tseba jwale bobe bonane bo fitlile mo le bo kgatlhile bo sa boela morago. Amen. Modimo a re go theogana ge Noah ka re a rera ya ba a go sana motho a nyaka go loka mola Noah o qualify o fuwa passport ya go ya lefase le le latsenang ka baka la the righteous preacher. Amen. Mara modimo o dirang o senya lefase la the ungodly la ba ganetsi ba lwa le modimo. So today go na le batho re preacher mo lefaseng le ge o ganetsa mo wa le bona lengwalo ba ganetsi ba ba tletse monte go na le lefelo la bona but a yo ba go rera go tšwa ba le redile batho ba sokolo go ba le redile batho ba sokolo go na le balance of things here. And go le bella lefase la borona re tle exactly mola dinomoro tša banna le tša basadi di fetafetana ntho e lo ke tše pressure ka mara basadi e buletse mekgwa ya go senyaka ka mara banna ka re ba tseba ke se dira. Amen. Le mosadi ga dira ntho nngwe monna no mo tša tlo tloela o sase o ba ke o tloela nna o no tsamaya se boe gae. Amen. E dira le ke ba rapedi ntho Glory. mara re ke dire so 2 Peter chapter 2 verse 4 re ba le verse man brother 5. right are ba verse 5 ne are ba le verse 6 re thebe le yona le metsi yele ya Sodoma le Gomora o e latlhile ya ba mollo gore ka yona go tsebje se se tlo go dirwa banyaki a phunyogisha loto moluki mono la phunyogile ka ntwe wane fela boluki fela right ya be go atinegile ka mekgwa ya ditšhila ya dinalori atinegile e se nga entertaina ka thoko. Amen. ge dilo di dia mo kereke go tswela le morapedi di ya go thoko go wa di reta so o se lalula ora da broshu wa bala ke gobane motho yo wa moluki o le pelo mola a agile le bona a tlwa a bona a ekwa ge ba senya molao ka mediro ya bona ke mo go bonalago gore modimo ba ba moifago o ba tlhakodiša melekong ba kgopo o ba bolokela kotlo ya tšatši la katlolo gagologolo kotlo e tlowela ba go latela nama ba gogwa ke dikganyego tša ditšhila le ba go nyatša go buswa ba mereba ba kgogomoši ba sa šie go boša tša letlago. Amen. Wa bona ba tshwana le bale o re the scoffers ba tlotla ba kuri ba tlotla ba ya ka dikganyego tša bona jwale o re kotlo e biela bona ba le ba dikganyego nna ke nyako mmontšha e le ba motšha ba ke nyako mmontšha gore wena o drive ke modimo driver o nyako prove point ya a ye go le mo lentšu la modimo sister o ke nyako mmontšha brother o ke nyako mmontšha mosadi o ke nyako mmontšha monna o ke nyako mmontšha you are driven to prove something else existed fake and that demon ke yona e dira batho ba tswe mo leemong la go latela lentšu la modimo ba nyaka go prove di-point tša o se be gona le ba for false hope right so re hwetša le gore sebe sena se be se le ka mola sile sa ge lefase le la bobedi letla sa kethapa le batho sa kitima le bona parallel jwale se kitima sa le se kitima o thoma nako e lane modimo o tlitse ba profeta o tlitse everything le yena o tlile o re file o tšholetse madi a hae sebe sela sa le ge ba sene ba tshelela ka mo the second world ka mo lefase la bobedi go a ka morwalela mo se le bona mamotla se kitima ntho sa itsebe se ka jwale a esa le sela sa basadi ba go ipotsofatša fela wa jwale bebele le tšela tša ko Sodoma ko lo tso Sodoma le Gomora di tlile ka morago jwale di tlhatlhagano le ya Sodoma di tlile ka morago ba re dilo ke Sodoma ga nna mo nako ya rena jwale mo monna a se a tlogele fela gore a tsebe gore ke ena monna
o timetse o ke monna mo le rwa le bile o nyaka o jala le monna o mongwe e seng fela o lo nyala monna o mongwe bebele lo tseo ke ditšhila ka mokgo sebesela se bone gore ge se kata kwa a se kwa gane jale ba tlile bona banna ba lotse le ke di-gay ba le ka kereke mo modimo a sa banyakeng ba re bona banyako ba baruti jale ompotse gore ba lateletse modimo kore ba mo lateletse ko jarate jale gore ba tlo kokota ba mmotsa gore rekole ba ra gore nyane re tlo tshwara lentswe le la gago re tlo le rera you like it or not we are going to preach this gospel hallelujah go ba tlo mmotsa jalo we are here la bona ntwe bana ba mo apa jale go rumela modimo jale go mmotsa twi o mmotsa twi o re ke tsela tsa kaina ba tlo botsa modimo ro o ka se tlombutsa ka ngwane ja ke tlhokomele ngwane jale motho se tlhola se bebele sa dumele se tswang se be se phele mo lefatsheng se emele ke se fela se emele kwa se tsamaka ka o lokologa se ya na go modimo take 5 isa 5 million re bone la di sheba tsoba ba fele intlo ba je dak ke o ka rara all you want lo tshitse re randa all over in the internet ba dira ba boela moraga ba boele moraga what is this bobe is tipping the scales now amen jwale bobe a isa jo ba bobe bo bongwe nnete e ba ka le bona jwale bobe kukumile botla ko odimo jwale bo diang bo fitla mo pela modimo jwale ka mokgwanelo ba dileng ka nako wa nnoa bo a fitla jwanong and ge bo fitla God will come down. Jwale se ka measure gore modimo o tlo bua ka baka la go lebelela ka mo kerekeng bontle kwa ke yona ntwe e le ngone ke yona ntwe e khosang dilo ka motho wa e tshwara taba ngone all right bebele re moruti a be monna wa mosadi o tse bona basadi ba seng basadi ba go ba ruti ko dikhoneng ba thoma ditente mo ba boa mo gore 3-4 months engwe le mo feta mosadi o mongwe mo so re amen ya gore a tla direng escofa a tlo botsa gore my god ke modimo mo tlo no get this kind of things kana go ela gale e be di buletse fela basadi bo botse leng banna ba nagana batho ba nagana tshila go le bobe ka metla o lela a se bule e buletse le o fetsa ba le di gay di syndicate fela gore ke tlhakana ntsuke le basadi ba ba ruti ba tlile gore jwale a o sa tseba di tlile ka moka di buletse keng ntwe ngwe tsene into the second world amen jale re fitlile mola go bolelo hambana ba modimo mara ntse ne re boleke o lebelele mohuta wa motho o yang ka kwa bebele gore batho ba go di vexed bo lota they were vexed ke di bitsa motho ona batho ba go ba tsamama ke ba rabidi ka mo kereke ga ba tloga mo lo di dira mola kwa go bona ka ba fitla mo kereke e tswa fela ke emergency we catch up mo o nyaka catch up a o ntse ba e solang kwa ba tsamaya le yona so that's not righteousness. And in the first day, fella, you are not going through. Yes. What is the judgment for the ungodly? Lust of uncleanness. I remember Revelation chapter 18. Mo le fasile le thomile go nkgela modimo mo le fasile le tletseng ka tshila a ke lena le ka no mara mo di kuranteng le mo ditabe mo go tlo mo begang ditaba gore wa dikolotse di leng kwa gore bana ke eng e le ka kwa se bo dusela se le ka go le fase ke eng ntwa anela le nna mo di dulang le dira dilo botse mo lapela ga go le mo Kristo ba ne di dira dilo botse modimo le fasile ke la ga ka moka amen. And in 20 on this planet, ya meet as well. Revelation 18 verse 1 to verse 6 here. Ya ba wona ke bona go morungwa e mongwe a fologa le godimong a ina le matla a magolo le fase la edishwa ke letago la gagwe a tlhabotša lentšu a tlhaba mokgotsi o mogolo a re o ile motho o mogolo wa Babele o fetogile bodulo bja diriti le segola sa meoya yotlhe ya ditšhila le segola sa manong a ditšhila a ilwago gobane ditšhaba ka moka di nwile sebela se bogale ya gobane ditšhaba ka moka se nwile sebela se bogale sa botswa bja ona
mme dikgotši tša lefatshe di otswitše le bona a bapatši ba lefatshe ba humile ka boati bja maitshino a bona ka kwa lentšu le lengwe le tšwa legodimong le re khudugang lena ba setšhaba saka gore le se tlo werana le dibi tša motse wo la tlowelwa ke kotlo tša bona gobane dibi tša bona di fihla godimong mme modimo o gopola makgopo a bona la gore dibi tša motse o di fihlile go kae amen jale ntho e thomileng ke system e bona ba go thoma go tlo inventa ditsela tse ka moraga in the second world ke bona dilo tse ba tlileng ka jo ba a se ba fela ka ditsela ba tlile ka lo tse dintši kudu ebile lefase le tagilwe ke dilo tse ba di dirang ene seng bena bona fela e re le magoši ya lefase ba tagilwe ke selo seo ene ditšhaba ka moka jale modimo o a bona bobi bo bo fitlhile jwanong halleluja komiti ya bona e tletše balance ya dilo ya bontšha gore jale modimo a sa tlo tswela pele le ntho ya tshwanetse jale a re e tswa mo a ra bona le seka letla go ba phati ya dikotlo tša bona jale re a e tseba kotlo e la gona ke ela ya mollo jale mollo o e tlafa Amen. kwa lebelela ko go ngwana modimo se kwa tiene tša motho wa go lora ditoro e kwa bible ya go e reng modimo wa dire lefase le a le bea mo ka lentšu la gagwe ka lona lentšu le lao lefase le bo lekane balance e senyeile bobe bo lekane jale ngwana modimo kore senke a tšea lefelo la a re feleletse brother lesufi verse 6 amen o direng se o le dirilego sona mediro ya bona le lefetše gabedi mokgopo wo a bego a o tšhela dihlare ya kona mokgopo wo a bego a tšhela dihlare le o tšhelele gabedi ka mo o bego o ikgantša o ipsina o lekanyetše tlhokofatšo le tlaišo alright jale bana ba modimo lefase la nationship go ne le this religious system e boditše lefase le motlhe nako wena o ka no lebelela dilo tša gago motho mongwe di o imela eng a e tsamaya botse wena modimo there's bigger problems wena o ne di-problems wena o na le di-problems no problem you don't have a problem you don't know what's the problem go bodile mo this planet of god bo ile ko godimo so much it has tipped the scales modimo thoma o nkgela ke dilo kwa when he's calling out ka mo profeta wa nako come out ke come out ngwana mo kwa a se ntwe ya future modimo wa botsa this thing is so rotten come out out to where because he must clean up now re bolela ka batho ba they must go to the third world because o tlo fisha everything fa la re feleletse so 2 Peter chapter 3 re boele morago ro thoma ka verse 11 hallelujah this first level na le mebotse in line for judgment amen le mebotse mo mothaleding wa le fedishwe gore the next thing ke bofelo ba lefase ya whenever la ka mokgwa bjale ge dilo tše e le tša go tloga šanywa agrewa o swanetše ruri ge le ba go swara ka tsela e kgethwa ya borapedi le ba go letela le go pafogela go tla ga letšatši leo la modimo la ge magodimo a tlo fedišwa a tšhumilwe le tše lefase le bopilwego ka tšona tša tloswa tša tologa se re se letetšego ka go kwa dikholofedišo tša gagwe ke magodimo a maswa le lefase le leswa mo go agilego toko amen a re tlogele mo amen jwale bebele ntho re bona lefase le now is ready for judgment amen ge lefase le ready for judgment verse 10 re thomela verse 11 verse 10 a re boleditše brother le sufisara le bana go metšatši leo la morena le tlo tla go ka lekgodu le tla bošego yes gomme ka lona magodimo a tlo široga ka lešata la modumo go mogolo gomme tše lefase le bopilwego ka tšona le tlo fedišwa ke mollo wa tloswa wa felela lefase le mediro ka moka e lego mo go lona jwale kwa modimo o plana eng ka poleke wena motho wa Pretoria teenager Pretoria taba tša go setiwe wa e go aga la e gore go tlhaga bana ba modimo hallelujah
dilo je di bolela ka pleke re le mo yona modimo re le fase le le fitle mo soja a le fish ere o e bia jwang o re le godimo le tlo tloa ka lešata le legolo o mollo lefase le le tlo tshwara mollo mo gotlo o swa lefase le mediro ka moka ya lona kore dilo tše batho ba di dirileng dilo tše tao di-satellite dilo tše di swanke di kgwe ka moka le kgadi wa lefase le e kgwe ka moka jale wena go etswa mo go swanke o ye kae bebedira ga e le dilo tše jale e kwa mo verse 11 ka sekgowa e bolela botse e re seeing then that these things shall be dissolved ge e le tše ka moka tsona re bona re ga botsebotse go ka letšula mo di tlo feditša kare o godiwa kgopolo ya morapedi re lebelela morapedi lebelelo tšago ge e le tše ke tša o tlo fediša what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness go swanetše ge le batho ba mohutamang because go nyaka ga mokhutu o mongwe wa motho o ka go fetang a se mokhutu o molo mongwe o fetang pušišo ya monno peter korna ge dilo tše ka moka tše re ditshwere mo letswe le mediro ya lefase le di-degree di tloswa dipolane di tloswa ka moka dilo tše di tloswa le mafelo a dula mona a tloswa ge lo ka moka tsone ge lo le a e bona nto e seeing this ge lo le a e bona ge lo le tše ke tloso go swanetše o lebe batho ba mohutamang because the only thing is when you botse gona o mohutamang wa motho o swantse o tšwele pele you have to qualify to be an inhabitant of the third world o swantse o be mohuta o wa motho Noah o bile mohuta o wa motho a fetele ka kwa a se a tsene kere ya motho o ba rapela e le moluki wena mo ge lo letse ka nnete wa di bona dilo tša mohutamang especially bibele re ka re wena ge lefase le tshwara mollo magodimo a tshwara mollo rena re na le kgolofelo ya lefase le leswa le legodimo le leswa we are here now. Amen. There's a promise of a new world. Amen. And a new heavens and a new earth. After tšere le mo tsona di jele ke mollo wena o swantse o be mohutamang gore o hwetše passage o fiwe pass through ya go tšwa into this world and the world to come. Message is your passage. Baby le fast le tlo fedishwa ka mollo but before the church ile o le fisha ngwa le re thale tla modimo se ja romele mo profeta mo profeta o ba bolela ka ena wa se atle before le fast leswa ke yena William Branham that man o ba tlo botsa le fast le ya swa jole a se nako se ba motho mong a dutse ka relo tše dingwe dikgopolo tša gare mekgwa ya hae a se nako ye mo krista wa net especially ge o lebeletse the new heavens and the new earth ge o lebeletse the new heavens and the new earth it's your promise jole if you are promised to move from the second world to the third world o swanetše o be mohutamang wa motho ngwana modimo in all holy conversation and godliness bo modimong ba gago e seng ka kereke ya lena so wa e bona taba jwale ka ge nnuwa le ena kile a tshedišiwa from one world to another re dutse mo re batho ba le re tlo witnessa ntho eo ngwane re tlo witnessa ntho eo tlogela dipolelo tša batho a se ba dirile lefase le lentšu la modimo wa dirile lefase le lentšu lela le dirile le godimo le lefase šele mo šele re a lebala le re ka mokgo le dirile le godimo lefase le tlo le fiša and ge le fiša go nyaka ga motho wa dileng ke modimo a nola wa dira motho go mathomo a be mohuta o šele wa motho ka mokgethwa le maitshwaro ka moka jale e mo ngwaneng wa modimo e mo nna le wena ngwana modimo ntho re bolela jwale ne ntho a re bolela jwale o tla re ke dilo tša go kereke dilo wa bona batho ba go recorda di-sermon bro a ka rera a wonderful sermon this is not about a sermon tloswa you'll beg wa tshwara ngwana morena kore sonye lo ke dingwe tse re no di dira mo tlaong because we feel no chance but after all these things ka moka rena le ba rena they must be right ka moloitla a o tšhe di notes o swa di notes pele yes amen tshwara mollo bangwe ba tsena ka ra miletse ba epa ba re bo dula ka kwa mollo o re tlo medical fase wa mputso le ka moletseng motepa o fisha wita ka moletseng ngwana ma wa mputso tshabile o le o ile modimo bebele maodi ma yo tshwara mollo where are you going? There's no way out. There's no way out.
but this message. That's what I want to do. Molaetso ke ntho se di phele o ska rerelwa ka matla before you kill. This is your only way of survival. This is your only passport to the third world. Well, do you know the inhabitants of the third world? Very shortly. Think I do a prediction. I give a prediction. But I will not one of us too far. Tell the Yamolo one. But I will one of our two chance to follow before this thing will eat. Well, I want to know that message. You do play a future one. Abana. What's that? Yeah. Live and let you have stop playing just on. Live and let you have. Live and let future. What am future? Don't like a future. I am 12 fast. Mullo. That's future. Future of fit and more. The third world. The new heavens and the new earth. More people. Yo, no ring is therein. Everybody the one lela brother Sufi. Shili the one lela. Verse 18. Get almost 2 Peter chapter 3 verse 18. Hallelujah. Ir mo fasile o tsanai tšeletša. Se le tšeo ka go kwa dikolofedišo tša gagwe ke magodimo a maswa le lefase le leswa mo go agile go toko. Mo go agile ntoko bjale go se o loke o aga jwang kowe. Bjale baagi ba lefase leo ke baagi ba toko. Amen. Mara toko ba ile ithoma ka kwa. Ba so ba ka kwa bana le yona. Yes, amen. Modimo o tswa thona fa. Bana ba modimo a khutja be le lenare a leboga. God bless you. Are mission more for the morning service. God bless. Amen. Re tloile msha difatlego tša rena. Khoshira matla otlhe wena motlodi wa le godimo le lefase le bitso le matla la Kriste Jesu re a leboga. Modimo wa rena lentswe la gago papa ke le kgošiaka le sa boletswe re badile mo lentswe la gago morena mo Bibeleng mangolo ka moka kgošiaka ba profeta ba apostola le disaene tša nako di a supa gore morena le mo nakong eo mo le re kgošiaka lefase la borena le feletse ke go ya pele e tlile mafelong a lona modimo wa ka jwale se se ka go kgona go ya pele ke mohuta o tee wa batho mohuta wa baluki re a rapela papa re thuse re se ra ya le phoro ya lefase la ka keno ya go bontšha bokamoso wa mola bosego re rapela papa re kwele botlhoko re kgone go dula mo lefelo la maleba mo papa re tlo go hwetša re loketse go ka ya lefaseng la boraro e ba le rena re kwele botlhoko ke ba bana ba gago modimo wa ka lebelela batswadi modimo wa ka mo dilo di sa dingwe ga botse modimo wa ka tloša moya wa boroko le go tsebana tloša moya wa bonganga tloša moya wa setlhokomele le boroko re fe moya wa botlhale moya wa tumelo papa re kgone go bona lefelo le re le mo go lona papa le sone o se tlhoka maphelo a rena kgoši ya ka kgone go tlhweka re emo mo lefelo le le tshwanetseng gobane e se kgale modimo wa ka lefase la ka keno e tla be le history jwa ka ge Noa a be a bolela le bana ba gage ba botsana dijelo tša lefase le le fetileng a leboga modimo ka tle dibotse tša ba diretseng tšona ka re mebo ya bona e betšhiwa ke lefase la gale papa re a dumela rena tlabe re tsamaya mekgothe ya gauta gona mo lefaseng le go sena sebe go sena selo mo Bibeleng go tlabe go dutse toko fela le diabolo a se gona papa e ba le rena jwale papa re sa rapela go tlhonofatša papa thuša bana ba gago re tšee maatla re kgone go lokisa tše tsotlhe ke di swantše di lokisiwe re kwele botlhoko le jwale tsotlhe re kgopela ebile re leboga re dumela re tshepa e bitso le le maatla na Kriste Jesu morena le moloko wa rena amen.